Ni atongoria na muingi kuma kaunti-ini ya Nyandarua na aria mekugomanite njawari igiro ria miriri ya kuria umash kaunti-ini ya Nyandarua ari thutha wa riboti cia gikuo kia MCA wa Rurii niwe Mburu Githinji gukorwo ikimakinyira. Mburu Githinji kana na ritwa ringi na riria ingi mamwe thiini wa gicigo giki kia Rurii ta wa Maria ahurukire kiroko kia umuthi guku munwa nyina niwe Githinji akiuga ahurukire kumana na ndwari ya kansa ya githuri na iria akoretwo akitana nayo kwa ihinda riu. Ameaga dunia leo asubuhi saa 1:30. Alikuwa mgonjwa. Beleni alikuwa anapimwa ugonjwa mingi, lakini baadaye akaonekana ako na kansa ya kifua. Kansa ndio imekuja kumletea kwa sababu kupumua kwake kulikuwa ngumu. Kumana na gikuo giki muingi na atongoria ni maririkanire wa Maria ta mutongoria uria urendete wira wake guku makiuga gikuo giake to igutha inene tu hari muingi uria uramuthurite kuma wodi ya Rurii no ni nginyagia muingi wothe thiini wa kaunti ya Nyandarua na uria anatungatagira thiini wa bunge ya kaunti no. Akiaria uria urari speaker wa bunge ya kaunti ya Nyandarua Ndegwa Home ni augire wa Maria arari umwe wa MCA aria mararutaga wira wao na njira iria ciagiriire muno makiria thiini wa bunge ya kaunti ya Nyandarua woka ni ucangiri wa nderetio undu umwe na mitaratara riria iratemanagio thiini wa cikaro cia bunge no ya Nyandarua tondu ni twaroka kuringwo igutha inene muno ria kuruce MCA witu wa wodi ya Rurii muthuri witagwo Mburu Githinji kana wa Maria na wa Maria ni akoretwo mugandu mwiri no ni arokite wega tondu oneteirwo mucii ni aragithia thibitari na kono na agacoka mucii na ni turonete ari njira-ini ya kuhona koguo ni undu wa tukora na ndeto nditu muno. Miario ino no yo ikorirwe kinyitirwo ni mutongoria wa aria ingi thiini wa bunge no niwe Edinadi King'ori o undu umwe na minister wa urigitani thiini wa kaunti ya Nyandarua niwe Dr. Mugai na aria maugire ni megutigirira ati tabarira cia uthii wa na mbere na iria arambiriirie ni ciakorwo ikirikirira thiini wa wodi ino ya Rurii. Wa Maria kana mwecimu Mburu wa Maria guo niguo tumuwe bunge ni muthuri urekindirite kite na ni muthuri urehete gitio tondu ndarari na bara na mundu ona umwe thiini wa bunge we arokaga bunge agatetera andu a Rurii agacoka akauma bunge agathi kumarutira wira na njira iria yagiriire. Mweshimiwa wa Maria ndita waziri wa afya ni turawasiria nake muno tondu ni ari na interest muno yogima wa mwiri hari dispensary itagwo Matura na ndaranginyithagia thi aratinda akijuria ndagitari thibitari okahingura ri na ngwenda kuashua andu a Rurii na andu a Matura ati thibitari yo ya Matura tutingirete mweshimiwa mutigaire thi down ni tukumishua twamihingura na nigetha kio nikiu arai nakio kia andu a Matura ona kia andu a kuria Makindu na andu a Rurii yothe kiogima mwiri nigakinyandira. Kumana na gikuo giki kia MCA uyu wa Rurii speaker wa ihinda wa bunge ya kaunti ya Nyandarua niwe Zakari Njeru ni augire bunge ino ya kaunti ni gukorwo igithii thiini wa ikereka ria Kuhuruka ria ciumia igiri niguo kuhe MCA aria mararutithanagia wira nake ihinda ria kumucakaya. Mburu Githinji kana wa Maria ta uria ingi maramuya atiga mutimia na ciana 6 aroma makwega kuraga. Gikuyu TV hwaini njita Kamau wa Nyaguthii.